Na tabiat urinang tabiat bui. Ya. Nyo tak pegah nyo mata mul heboh kasip nyo. Panjang-panjang tak habis hantu ingat nanti. Na tabiat urinang tabiat bui. Urinang metabiat bui gepegah lang kitab. Hana kebaikan baganyan membacut. Semayang hana. Jak beut hana. Didi anu tad. Hana sapu-sapu baganyan. Mena ju tak ingat. Lagi bui. Bui mesapu hanjit pakai bak tubuh bui. Bandum-bandum harum. Maka urinang yang tabiat bui udip dalam lumuran maksiat. Hana kebaikan. Watai hana kebaikan. Lagi cerita puno. Hana pu pakat urang nyan semayang. Hana pu pakat urang nyan jak beut. Hana pu pakat urang nyan jak berbuat baik. Nyai secara aje. Secara hakikat. Tapi lelaka baik menan. Bila na perumah yang lagi nyan. Kewajiban kita lelaka tetap sampaikan. Hai kata tak semayang. Ngak baik dau salun. Hai kata ipan majlis taklim. Kalau pegah pengumuman tajak beut yang berenang ngak gelah lun. Pegah. Masalah patih nyan urusan pupatih urusan urusan kitanya pegah hidayah dari dari Allah kan dari kitanya hidayah. Maka tugas kitanya pegah nya lagi luntuan malanya pegah tugas sagai. Pupatih Allah Taala mesti pegah. Nyo le dakwahnya nubah hakai beruk berakat. Yang hantem-tem ja ikut pengajian nuja tak pegah sagai. Sehingga masalah pupatih Allah Taala. Getanya manusia tidak ada kekuatan untuk membuat manusia itu bukan terpetunjuk. Kemudian Allah Taala gepegah ban Nabi kalagian innaka la tahdi man ahbabta. Watai Nabi Muhammad giyu iman apa ga Abu Talib he giyu iman hang getem tamang Islam. Hang getem iman sehingga kahiwu hati Nabi pu gepegah Allah Muhammad innaka la tahdi man ahbabta. Kata Muhammad hae tapi hidayah so yang tak cinta. Maka lakau sayang tak ke rumah tapi sabar you semayang, sabar hai semayang. Tugas kitanya you sabar masalah petim nyan urusan